kambing, kambing. Hmm? Oh laler, wes. Dah, dah. Kukur otak terus terus. Papa, Mimi. Mimi. Ya, di Mimi. Mata mana mata? Mata mana? Hidung mana hidung? Alis mana alis? Mulut mana mulut? Pipi mana pipi? Janggut mana janggut? Janggut. Iya. Mau apa dia? Ayo. Bangun. Mau apa? Bangun dek, ayo joget lagi. Ayo dek. Lagi dek. Mau joget apa? Sekop ya? Bisa sekop? Coba sekop sana. Nggak mau apa? Mau. Iya nih. Nggak mau. Yang apa? Apa? Kalau kau suka hati. Yuk, kalau kau suka hati yuk. Yuk, berdiri yuk. 1, 2, 3. Sana. Yuk. Ush. Lompat. Lompat. Berputar, ayo berputar. Jangan nangis dek, kalau nangis gimana dek? Kalau nangis, halo Kak Milda Sukma.
kakak ini lagi nari adiknya, lagi pengen nari-nari. Gerak, ayo dek, injak bumi. Apa tuh? Apa dek? Apa dek? Ada apa dek? Badut ya? Badut lewat. Ada badut nih kakak-kakak, tapi nggak lihat ya. Badut lewat. Nah, nanti lagi. Oh, mau nyari semut-semut kecil ya? Semut-semut ya. Semut kecil. Kamu mau apa? Tuh, Dek. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Melda sudah paket lengkap sama buat adik. Terima kasih Kak. Gimana dek kalau terima kasih? Terima kasih Kak. Jangan lupa dek subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Kiss bye sama kakak kiss bye. Sini kiss bye ke sini. Aduh. Jatuh ya, enggak apa-apa, bangun. Ayo, bangun lagi. Yuk. Yuk, bangun yuk lagi. Tidak takut. Apa? Iya, dah nanti lagi. Dadah. Dadah kakak. Dadah. Kiss bye. Waduh. Kasih kiss bye sama kakak-kakak deh. Wah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wah. Semut kecil. Dadah. Iya. Ganti apa? Ganti lagi. Kok ame-ame? Ganti. Kok ame-ame adik ya? Iya. Iya, bentar oh, tunggu ya. Bentar ya. Yang sabar ya. Iya, kiss bye dulu, kiss bye sama kakak yuk, kiss bye. Ya.
Terima kasih kakak. Jangan lupa. Sana dek sana. Nggak lihat nanti. Eh, 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 eh. Elalang kupu-kupu. Ih. Eh. Aduh. Iya. Jatuh. Nggak apa-apa sayang. Bangun yuk, lagi. Kenapa? Yuk, bangun yuk. Ih. Oh iya. Apa? Kalau ini namanya apa, Dek? Bis. Kalau ini? Terus ini? Bayon. Terus ini? Pil. Terus ini? Mana ya? Kok kebo? Kuda. Ini apa ini? Bis. Ini? Mana ya? Apa itu? Mati ya? Kak Melda dari mana ya Kak Melda ya? Salam kenal dari adik Kak Melda. Apa? Sana. Sana tuh lagi dilihat sama kakak tuh. Tuh. Lagi dilihat sama kakak, enggak ada apa-apanya di sana. Ayo nari lagi yuk. Jangan lupa kasih kiss sama kakak. Kiss bye deh. Adek, kiss bye dulu. Kenapa? Jatuh, iya. Jatuh. Iya, nggak apa-apa, bangun sendiri lah, ayo, bangun sendiri ya. Oh iya. Ya. Kenapa sih, Dek? Sana lagi, Dek. Dek, jangan ngumpet toh. Dek. 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 Ayo, Dek. Bah. Iya. Sana aja. Mau nari apa lagi? Mau nari apa lagi?
Jadi apa, Dek? Jus, jus, jus. Kalau nggak sakit kenapa disuntik? Dan obatnya susah. Aku kepingin jujur biar jadi insinyur. Kalau benar jadi insinyur, mau bangun gedung bertingkat jadi kon melorot. Cita-citaku kepingin jadi dokter. Cita-citaku ingin jadi insinyur. Cita-citaku. Alhamdulillah. Ya, sebentar ini. Sebentar. Ini. Telolet, Dek. Enggak tuh, Dek, sana aja, Dek. Dek, teloletnya di sana, Dek. Telolet di sana. Tuh teloletnya tuh. Ya, enggak.